my stew. I will give you cobwebs. Cobwebs. I'm a crazy witch, stirring up my brew. What will you give me to put in my stew? I will give you boogers. Boogers. Cobwebs. Cobwebs. I'm a crazy witch, stirring up my brew. What will you give me to put in my stew? Milane, duri se, molim te. Hej, pa ovo je nečija kuća. Da uđemo. Ne, kućni red, možda spavaju. Molim te, kucnut ćemo. Oprezno. Jeste li vi ona vještica koja je skuvala Ivicu i Maricu? Ivicu i Maricu? Pa vas ima još, dječice. Upoznala sam vašeg učitelja Poku. Divan mladić. Skuvala je Poku sigurno. A i vaše prijatelje sam upoznala. Gdje su oni? Pripremaju zimnicu. Uđite. Uđite. Šta sve može da stane u jednu malu vještiću kuću? Zdravo! Pa društvo, u doba naših baka i deka, nije postojala ovolika raznolikost dostupnog voća i povrća i onda su ljudi morali da osmisle načine kako da tu hranu preko zime sačuvaju. Smislili su različite načine, kroz iskustvo i kroz vjekove, kako da tu hranu sačuvaju. Došlo je do konzerviranja hrane, a to se konzerviranje može izvršiti na više načina. Može se izvršiti sušenjem hrane, kao što je u slučaju ove voćke, odnosno smokve. Dobili smo suvu smoku koja može ostanuti preko zime i koristiti se kao takva. Pasterizacijom, gdje je proces kada voće ili povrće stavljamo u tegle i prokuvavamo. Time, zatvorenu teglu podižemo na visoku temperaturu i sve one mikroorganizme koji bi doveli do štećenja hrane, u suštini ubijemo i time tu hranu sačuvamo preko čitave zime. Još jedan način na koji možemo sačuvati hranu je pomoću kiseljenja. Kiseljenje, to je u kiseljenju nam pomažu sirće, voda, šećer i sol. Postoji određeni postupak i postoji veliki broj recepata kako se može ta hrana, odnosno te namirnice, ukiseliti. Jedan od tih recepata, koji je meni dala moja baka, se sastoji od 2 litra vode, pola litra 9% sirćeta, 4 kašike šećera, 2 kašike soli. To se sve zajedno kuva i zatim se preliva preko čistog i opranog povrća. I time, kad zatvorimo teglu, neophodno da je postavimo na hladno mjesto i mračno mjesto i tegle ne smiju dodirivati jednu drugu i tako sačuvana hrana može se koristiti tokom cijele zime. Znamo da je danas i tokom zime dostupno svo povrće i svo voće, međutim ono nije jednako kvaliteta kao i sezone iz koje dolazi. Zato što kupus ili recimo jabuku ili nešto tokom zime ne možemo ubrati iz naših bašta, nego mora da prevali veliki put preko planete i onda nije isto kvaliteta. Zato smo osmislili one načine sačuvanja namirnica, voća i povrća iz naših bašta. I veoma je važno da se hranimo sa zdravim namirnicama i da zdrave namirnice i konzerviramo za kasniju upotrebu. Izvinite za te vještice, šta mogu staviti u džem od višanja? Drago moje
je dijete, možeš dodati orahe da bude hrskav džem. Izvinite, teta vještice, mislim da mi je ova tegla malo prljava. O tome si trebao voditi računa malo ranije. Tegle trebaju biti oprane i suve, sterilisane u rerni da bi se punile. Teta vještice, koliko traje spremanje zimnice? Ne trebamo žuriti sa zimnicom, da nam ne ostane neka košpica u šljivama. Praviti zimnicu je prava mala čarolija. Za početak imamo jedno jaje, ali ono nam neće trebati. Sada pravimo pekmez od naranđi i jabuka. Imamo isjeckane naranđe i jabuke. Sipamo ih u posudu. Zatim dodamo malo šećera. Preko možemo dodati i malo tamne čokolade. Zatim još jedan sloj jabuka i naranđi. Pa sloj šećera. Možete dodati prstohvat cimeta i poneki klinčić. I možete dodati jedan tajni sastojak, veoma rijedak, sušene bodlje ježa. Bolje ne. Aj, ne moramo. Pekmez stavimo u rernu zagrijanu na 200 stepeni, a potom smanjimo na 160. Pekmez se peče oko 3 sata. Ne, hvala. Nepovjerljiv si, Frenki. Ne volim crvene jabuke. Ja znam šta ti tražiš, Frenki. Uzmi ovo. Pročitaj poslije zalaska sunca. Odvešćete do nekih odgovora. Pogledat ću. A i to bi ti moglo pomoći u tvojim pustolovinama, Frenki. A vrijeme mi je poći. Otrovne pečurke rastu samo u 5 sati. I pozdravi mi tvog učitelja Poku. Mislim da joj se sviđa Poka. Samo da ga iz ljubavi ne pretvori u žabu. Ili stonogu. Neće. Zaljubljene vještice su dobre. Čarobni kamen, šta je to ljubav? Frenki, postavio si mi teško pitanje, jer ljubav bježi naučnim teorijama i definicijama. Iako je ljubav svuda prisutna, u porodici, u radu, plesu, smijehu, druženju sa prijateljima, pa i u bolu, uvijek ostaje misterija. Ljubav pokušavaju da definišu i kao skup različitih osjećanja koje na prvom mjestu uključuju nježnost i saosjećanje, pa kažu da romantična ljubav proizvodi i složene reakcije u ljudskom mozgu. Takvo osjećanje može trajati decenijama.
U različitim kulturama i ljubav se isto tako različito oglašava. Ideja ljubavi prožima se kroz religiju, a stari grčki filozofi, kao što je Platon, govorili su da je upravo ona korak ka pronalaženju istine. Ipak, čini se da bi nam o tome najbolje mogli govoriti pjesnici, jer je svaki od njih makar jedan svoj stih posvetio ljubavi. Potraži je u poeziji Desanke Maksimović, Jovana Dučića, Vitomira Nikolića, Laze Kostića. Pođi i dalje i istraži pjesnike u svijetu. Možda bi tebi, Frenki, ljubav pomogla da pronađeš to za čime tragaš. Ljubav je čudna.